First and second, movie near Papa Beatu no si wo Canada. Yede mo beko Canada. Toronto na chese mako perform. Iti me second me ko bi na me ko first ni nyede. Ode August bia na e competition. Movie pe na chese mo ko Canada. Canada. Nkomode nkwa akwaba. France 98 no. Na SSM ne Nkomode ne kofa na bi. Sa competition anu odi. Anu odren. Ti mi kreti se me the port bi be free soro aba na me hyemu a ho nkane bebre. Ano no so kreti se obe free asase aba because stage no e open it me bi oba. Ti hono o kreti sa adwom we kwaku mosi wonya fe na koprote nga na obeye den. O kala anya hwe na Agya Koo na beye den. But dan omunyina ni Kristo asafofo mpanimfo ne yire ni adwumaku ni nyina hunu se me brono papa ye kasi obi abu obi a because the stage na chi wono Nkomode ntimi ebedi himpa akwa we kura wono ai chese eniema mdwirigu wono na ontimi who is who ye wie ye bobo no aya no mama legon teachers ni bi na sheda bebobo na edemo mutirimu ntiri won se abrante na faade na ade na yese ye dane ade meti no masum sani ema we simbienu the time mama Agya Koo be ye MC no ba ko susi the same thing enti diom meti an se afina wa abamu ntiri ode yema Nkomonko na echire no sabio umu ni wawe na ye bia wa hye wawe a sabre no soso no na first and second movie ni a Papa Beatu no asi wo Canada yede mo beko Canada Toronto na chese mako perform wo let's say hosu twa live yes iti me second me ko bi na me ko first ni nyede ode August bia na e competition movie pe na chese mo ko Canada Canada na Nkomode nkwa akwaba na kofi kwa miankra yi Canada pa na Nkomonko na akwaba okone simple sa no minka ni nyina mfu ano na ye obi business enti omodi tie nipa bebre na echi me kai kumiwa osuin ba ko ya mana nkoduru airport ya mane ba fie esa nkoko no yese ne visa anya ready enti the time kumiwa nya bi koye no ana okaka kire papa ne se Agya Koo no onyare hwe enti mumpe na chira kwan se wo se ono ana ba na Canada fu nyam omususu yare edu esi bi ni ho Bonjour. Ko me ma me ho akura so esa mafia na sha se nyene antina me to dum say black mind black sense so wan hwe ni ya sa na abedwene to no 1 minute ma hwe ento as enti ekoba se me sa be winning best comedy timinim se Canada ne de emu atene na abusua satam na abusua no so abem omo so ba ti abusua na be di second o machi ye be ko Canada na ikoduru embassy a nipa mienu sa abre nso ye de mo ba pipesim ye o pipesim dada you need live for the yaba ikodu Canadian embassy a na enipa 11 ana embassy ko train graphic ni ba say ye hu Kofi Adu ana ye hu abusua bo ni din ana nipa ba ko na sese o kan o ho na 11 no mo ko ye den mo ko represent Black Stars ana nipa na odi anim no sese oto no bo ase ni embassy consulate ni kasa no o keka na adwene ana o se ontimi issue visa na o frɛ o mo ho ne se sei na isi ontimi issue visa ana o mo ka che se ye message na yenko theater ni yenko trans na say hey Debbie me share kan embassy ha
Won't be that. Father, the Momu Mammy. And son, I'm a co theatre. Marco. Okone and farmer now and day. And I'm saying, you mess me uncle. Your cocoa do theatre. Someone back catch and say, and yet, Omunya next year. Now, the hair. Over my saying, Edu Mimi so next year. Mimi. Enkrana ye ba no enkrana ni din pa de krae me kra fie na me ba yo me kra kumase ma moko na me se ko kumase ne ma ko ne sei sister me se meti asia na me boa fa gidi omo se ne echina na me tetena e me na me kuta title no August beswa me yakọ competition bio e ka be 3 weeks na mka chen say Unilever for omma e take it omma e bibia sa cost na nka fa o me hu nyina to Canada no omma amfa ma de ama me a me mati ata ne ma ba china na ma be competition bia me so me ni wa hwa na ade ni gina hwa ye because me ne champion wa obi be fight ya de ade ana ho ko fa apran say akwa na biti ye papa mummy mpeni sika nya de emano na o unique competition you where we knew ye nyimfiri ni nsem carpenter ni bi wo ha omo na bobo stage we ni wo agiro na ba kuma me la say simsi na wate enti me mfa nhye mitrim say me we knew yen sa mfa ma me bio sika no de ama na me say me pe ye dia kwahye so August ni mu twintwan ye koba nipa miensa ye wie ni e bobo a o mse o we de ye wie ene agro ni ye de pa na enipa first and second enipa mienu ana o mo ball bracket wo ti first one more bracket first na Agya Koo di Ted nam sina enipa mienu bo bracket a say second no way omu ye mi second na ira eni mi jina second o eti hona me ka kire sabre no abeku na beye MC no satam no ma fa no foforo beye MC na me so metane ne koye program fie kwan so start wa adom tie me ni asase aban comedy Ghana boy no ti kwada so wo film Ghana boy ye ne create programs ye de call every week bia ne akokan because na beku ye ni me dada concert amama na bo nkoko ne kofodi abontem tini ye ni me dada nti obenya ho no na ono so sini me ye yes afa no ma ono so catch am say masa sei na mahunu nam se nyahwe se matimia actiama o man ni nyina agye me atomu no so obi so obetieti a me ye die so a enyahwe ana omode be mame e mame timi ba stage na chi no na me hu mpanimfo no ho na me ka che on se hwe theater me ma habi but o mun kan hu se enkoyi ye me free theater metimi aka say ye because that time na Nkomode ko fa Abidjan ha me kram koto no Abidjan Treasury na Nkomode ko na ka ukala itinikam tishi ni hwan obi anu ho na asase abamu ababat ne munye du sa kire yansa na asase abamu emu eyedu because asase abamba no no mo de ne ye Bob acting ni bi wo ayinimu ansa na asa agro because that time no na sinifo no apeke me dada so mo so ni aba so den yes ana me di film obeba groove onu ane beba so recorder dada asa agro National Theatre afi srew bibia Agya Koo enti ashase ne edene sini no yedi bewura mu no
na me do adwuma no